se sune pepe nende nena nende dido ya se wusi nena ondo ka ken ko umim o he 2025 shamafu ne lungu na bese pepe ne Eza ishiki mosechi Yalegula ini ala mose Pae ala wekae Te akumawe Hadiyo iyo chika uchi ambayoro Amao Pate luawe Pae kanyi netendine ayo Sandie, Domingo, Gili, Tuye, Machina, Aqua, Fajimalite, Apainha, Chizio, Irie, Jorge, Chigae. Fangende, Ujaje, Ateta, Weolu yewe bandi kume kuwa aurute urute uatimu inja kwande banjiga Babila bakilo Emota kechi anongu Yange pishi Mayange mwenu Ibume Shaiyo yangachi Fangenge Ojaje ateta Weolu yewi pande kume kuowa Kaolute anduto Tute yewi jaolute uwatimu Ese sunen kape iluvo jenungwa Ba mimvelu wanata malon laude Yewi jaolute uwatimu Sha nyan ke nyumne Selo Nagin sha Itine kwa ken nkoho ke Amafo Kinyomne Ive itine kwa eselu nagin shame ke bibilo Koho tan iwange shame singo ho yelen hilon de sichinsi de mi yae Ke ivelen Iyondo muono mlumunusha mwa aluhene ke viene ni ondo mlumunusha mwa aluhene so goka we ke viene ni ondo mlumunusha mwa na aluhene ka kwa shimo angane ka tine kwa director pastor Ijimen Ave mi jenu higeno mbaye makanta mba mi mvenengi shamen vikeshi kiondo hishiono mlumunisha mwana luherene alwe vikeshi kiondo yungi mlumunu hon wanda luherene gama iba to mlumunisha mwana shaya ve nyokle tsank pushi baka na tatichi yukeshi kiondo higen mlumunisha mwana wanda luherene ba vikeshi kiondo gama iba te mlumunisha mwana shavishaya Tonko ngeve ondo kana chani nave kwane gaji nga kushiki bibilo amba Israel kapem lo mno sham hono ondo lo shave
on le courant ve doué qui biti vulu yemen alo tu agama bien kingi wange alo titan agama bien kingi mule kapevelu hemba ntia ngolo kule yo aji shekbenda evimo yemenje o dawe we shatwaga ba beba nengi ka kwa famve mantahave vevuluwele nekane malo ka kwa fama ntahave vevuluwele nekane ya ondo sentere mantom no mnjam ho shavekla vinyo kimba mtave kushi ka hizumne veva vidi londo e onda lumho ya ashia hide avayima ve ka nahame bangamene mba nungu Kristo wenkesti ve tuwa makanta uyangi memen hinyomne ve navetine kwa evelu nengi nshame wo ukevye ni hondo mlumunusham hondo aluhene ubade une bakachi ya ado yo chiru se zamen se nengi shakwane ya se ungwane special number shatine kwane tsembele hipepe ukundu yone ma se zanen hemeye se hila lunengen kwa machin se sol vo civilian yama se hidevene chi se tesinen ungwa special number shatwa omba mim Allo so na unyale ya nasi hatu bohe kwa sina kida njuu na ngone ngonjo weka una yuko pale kudai ticha vena juu wala kwa watu kwa mwa wewe tatu una yuko wala da kapelvo jela higen se longwa tine nko yelovesi se kevye ni on mlumunusham ho aluhene se ungwa special number shatwa o wan makanta mim nelo ungwa wo ya ungeshin comment section ka o na ha na jijime one hi wan shekengena nelo ngwan shi nelo ngwan ya wo fe oluna we kwala we lukiya ba we fire mo shawa se kene shi ki ondo iviere ne ondo higen mlomunu jamo onda luhene se danan hemen sham lumu usham haluba tikatawe Banditayo bagale morun Israel pa titu awishan lumu o kana bela to navekana nangu taembi bayomo shachire Tomo edu kentaru kibiti eme Charukana abame Nagene Alupepe kibamule Shitu kiruwe wange na ewe bayeme Shialikiu Tepanule awe Victor likiu tiyame Kiurumo Uvatasha Vitulumanongu Jaembira Mbangike Kwanenda Yulisirae Vibanu Meshamonu Matulumaya Nzungwe Wewandu Yemutiri Tamushi Shichiri Ba Yamujiri la jitaruti Shimaliti Kaeo Bamba Shinu Benjamono Mahentungu Emetimbe Menakuyo Itareyo Ayemewe Ukange Akare
kakon wegaka monu ayo mazungwe shawe pare benumbe shamometinwe pirabaya nkara isira ibu have bo wange but ni do wa chite nayo batare yo bakura bakade kurawe we atawe wa aregepa toro toro so se penana sinya idon irema iya do gande wasembanu besha monu mateo tebu wewe iangreyo chitambi wase tayande numbesha monu shamonu telande siga nembatire nene tizangwa nembatire ne kwa ifashinyare wene lugenge jayo jitepa nechianga nzungwene unabuweja shite atamanu mazungwesha ya ubakwaga kudasede numenshamu sede numenshamu numenshamu ke ibene iyando numenshamu na tiro se mazambe zungwe se manu ketesu yate bazungwe se tenga te medu igbendere tati ha tebuwe shatane sika risekonga shisemagega kamonu matire de seserumaye tero se bazambe tungwe se manu keti yesu yote bazungwe sikide anumo ushamo tero se bazambe tungwe se manu keti yesu yote bazungwe sito belambanumbe jamnumu ushamonu eba tekatawe vanetayo bagene molu isera eba tetu awishanumu ukena bela tonalekana namutaebe bayomorejanti tumuredueke talukibiti eme talukana barame nablele alupepe kigbamule situkiruwe wange nawe bayeme shialekiu tepanuwe ave vetole kiutirianame kiulomuro uvatasha vetolomanongo taembira mambike kwanenayulisirae vekwanumenshamonu matulumayanzungwe veundu ewandu yamuchitamushi shichiriba yamuchirira shetaruti shimaliti kaeombamba shinumenshamonu manzungu emetimwe menakyuyo italeyo ayemewe ukangewe akare kankonwe gaka monu ayo mazungwe shawe pae venumbe shamometimwe
Pirabaya enkara. Tela isera ebo ange kweju enshira. Chite na yo. Batare yo akurawe. Bakade kurawe. Ata ayegepa. Tolutolo so sependa na sinya edon. Irema. Iya le pati jelo angane sembanu meja mono mate sembanu meja mono mate tati abu wewe iyange iyo ijandi won sekatati soya dete nenu numeja mo ketati wangane fulani be do wanse on da nese nemba tele nene ita wangane nemba ane kwa efa si anene nyale bene lukinge shayo on du jeko bagenda kachianga wangane on dum zungone one bu wesha shite tomonu mazungwesha ya ukwakwada udasedenu agbare bene shanu mushamo wondo wolusha vesila sita menene wondo aide suwetati wono tiro se mazambe tungwe se mono kenti yesu yote batungwe sita sezinga tegbe adu igbenile itate ha tegowe shata abuwe shata ticha wanda esese komda ya seba gaya wanda ne kamu anu mahondo malusha vese telo se mazambe tungwe se mono kati yesu yote batungwe sita ondo sebazame wolo muya hige mulusha mono vese telo se mazambe tungwe se mono kati yesu yote batungwe sita seso na basa kpishisha chami dido yeso sha weso ndo umbuse kasha kwa fanwa sega na ta zomo basa seso kpishi sha yanginya ka mwan kumba yemba makanta yangi meme aso king assembly visho umbu onumba ndo ya kasha mnumusha mwana wando adebe benu maye aso kingelesha ngombo tati chi afaye kasha mnumusha mwana wando yange nave tati lu yo yange nave nyale kilo ketati ya nave kwa yando ketati alwese le senge ondo ne tom mnumusha mwana na shavesi kra yangi amba iswaye na ha chance tati fulani ndina ha mbaba wanti manenge alwe Nigeria jimichi ba Nigeria ti vinna hono vinna department Nigeria ga ifachoga ya kuyo chiko nyiba wanti chachunyi sito seka sejenen kana hana onda tom no munusha mosha vesi krai mba chiku kavela hao mba chiku vitu wamba garden yo mba onda very active veluheme se pokpok mba ikala chianga shana haya ondu USA atom no munusha mosha vesi class hidene hinondo se kene ivyere ni ondu mlumo ushamho aluhene ngwe kashaga nguhere kana hamve ilumbu seke mkoru mim o 2025 kana mafu le NKST zuwa chi ave mbe maka itinen ke ivyere ni ondu mlumo ushamho aluhene katine ha maule hide minki ya na naba umetam hiya unanjene se so ne se zanengeme unwa aka sulwelen ken ko hashinya ginyaya ne dule pe ya hide mama chikwana
Ngane kapelo bo jela yomba betabitu ondo ba benone prata bega allo isti bene I ondo imnumusha mona lo wena ga ondo ne papa no mo ne beda one prata ne lo tajiga kwa tv ne pra lo ewo ga ondo ma so tati ma ve ma yange house fulani ma lo kula ba watiga ngane kapelo bo jela pa nengi wasi sable kwa ne ka onengo ka ga wo ne shi akenken ga like ya comment nge kwa sha kwa ne kenken ko no sa me ya always so fun mama ko nta ne ko ko ya o don't say so when they see pushy shall for who on hand gimyon to send them can in my own couple vessel on the name so let pushy shall willing to my dotty coho say so man by case pushy to colondon to my dotty semble kakwa walu carry teach jela so let pushy shop person can in my own dotty coho Kwane ka conversation alo yenyewe kushikeni bengo kwane ka tati ya wengane itwati wesame woyen cha ngane kashale ni seba gene bajela seba van ka tati ga so mu kusu wengesi so woleton so pasin kana mo no itwati ko ngomba kase mana mboye mbakayo ngo higene ba electromanyo tesin bibilo akanga kushi avulu tesin kan ko ne ya bibilo avulu kibi asa bibilo maji kwa ile walon ha ai le nombe amachi kwa ai le ka kushi ketwati ko mbaye we ko we hidiya we da menemi faso mbaye se ka ko wo sikeme mbaye ase ka duwe wo sikeme ketati kwa ne do zanen ne ayere ne wolen ka kwa bonolo wolen ngachi zanen ne ayere wala ka ko gido wolen jela na lo isma yumba shawni ma sita do sita ya kanye ikawa fa be se ka sesruti ma ka pela men zoti ne ka tubaile to mo zoti vigenza na nyo sha university alu ese yo so ko do so la menga ya yumba hene mbra ina reda hene ai na be wo do ro la na kai se paso wa yo shame enke se wo yo shame na hane nebu kisu gene kwai wa yo shame na ha sha paso kana ma o cha to ka ko kisu digen silwele to ma ni se so ne pushi ibere ni alu mlomo oshamu alu hene anga wa enzo ti we fatati wo orunga we fatati wo ngerenga in 2026 NSA party fakko ko fi enwere je we kaga sita na neme asan yo
le se su ne na yange ma hungu wo sambela kwa ne kachi yange hungu wo double se alwe so that chai se passe kane ma sha hungu e ne la ma jati ko na sambe ne akwa ne kenken wanga ne yidi hungu sambe kwa ne da ne kwa sha kwa ne kenken yidi hungu na se su ne kushi ne hungu ma ne lungu ni na se su ne